Naimbag nga panagdangdang nga kakabsat, sakbay nga rod iti drama, intay man i-shout out ni Austin Taguba kani Butirog Turoge. Salamat kakabsat tingkay panang subsubaybay, karagi tinaduma-duma a drama mi. Tinapalabas, nalpasan ti may sa atawan iti kurso ni Dolores. Iti panagbakasyon namanan iti Purok Verde, nagdiretso iti mayora ti Ili, anang tulong kenkwana iti panagadal na. Ket impakita na dagiti nagngangato a grado na. Naragsakan ti mayora iti grado na. Pinalagipan na latta ti balasang nga igad na latta ti agadal, tapno inton makalpas, makapagtrabaho, ket makatulong tumet kadagiti agkasapulan iti tulong na. Iti panang itulod ni Edmar kini Dolores iti balayda. Dimmagasda iti balay ni Rodora, ket adda na amuan ti balasang. Itagagayem, adtuyin tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Rodora! Lawakam ti amin, Sir Edmar. Anya ti kaya't asawan ti tinako na itay ninanain siyang agsaw ka. Dolores, umay ka. Sumurot ka kanyak. Adda ipakitakan ka itilikod to'y balay ni Rodora. Nga anya ti pakitam. Basta sumurot ka kanyak. Dito yan. Edmar, anya ka diti. Kita amleta. Anya dayta. Tanam. Tanem ni Rodora. Tanam. Ni. Dolores! Dolores! Di mo itulok nga glusdoy ka. Dolores! Saan? Saan na pudno? Saan? Tinasayat. Itugaw ta dito'y abay ti tanem ni Rodora. Sige. Agtugaw ka. Agsadag kay ti abagak. Amok nga kakapsot ka. Dolores. Anya, adada iti paraangan ni Rodora. Huwag lumain. Pinalawak ida ijay. O sige, agbantay ka dito istor manang. Ngam pangaasim tadi ka agkupit, ha? Anya, ay si kakit di mag sa anak nga kupay. O sige, agbantay ka pa'y nga rod. Tainak man kitaan ida. Sige inakaon. Na, nagdardara sa pimanaw ni lumain. Anya nga tati mapaspasamak kan kwa na. Ay, urayak man langan nga agsublay. Agbantayak pa ila dito'y istaur. Ay, sa anak nga agkupait lumain. Si kakit di ba? Jak ugalay ti agkupait. Adada iti tanam ni Rodora. Nakatugaw da. Kat nakasadag ni Dolores iti abaga ni Edmar. Ngambay aklat ta ida. Nalabit ang naamuanan ni Dolores tinapasamak. Dito'y aklat ta, kapaliiwak ida. Asit gakla ida, no kasapulan. Ita, Dolores. Nakasagana ka din adumngag. Well, damdam na ka, Sir Edmar. Iti pa nagsublimi di syudad. Napasamak dagiti jak ni namnama.
Naamwak ani Rodora. Ket nabayagan na natay. Ket awan sa bali anang patay ken nang ranas. No di ni Charlie. Anya? Ni Charlie? Ti awanan bain! Criminal! Rapist! Rinamisda. Sada pinatay. Ket intinagday ti derahas. Nabayagan na ilimad dayta. Ngem saan ang nakalisi ni Charlie. Tati kinapudno ket limtuad lata. Isungay ta. At dadaamin na iti pagbaludan. Saan? Saan na po no? Imposible na ita! Makasarsaritak ni Rodora iti. Makalanglangan ko. Iti day di agundaway ang makapulpulapul ta ni Rodora. Ket saan na tao? No di ket maysan akararwa. Anya? Saan? Saan na po no? Rodora! Sa anak ko mga umasidag kada kayo. Nang makitak ni Dolores asangit, Edmar. Auntie, Dolores, balasan ko. Kumusta ti Riknam? Nagsakit. Nagsakit, Nana. Paingay akastoy. Paingay. Jack Maklon. Jack Maklon. Dolores. Ni Rodora. Di kayam ko akapsat ko. Nabayagayaman anatay. Katika pulpulapul ko. Di kararwana. Wan, basang. Isumat lagayam. At dadagit ibanag. Ang madilaw ko kanikwana. Ngamjag laing kaskaso. At dadagit ibanag apag sidawag kanikwana. Ngampulos. Adyak inikan iti kaipapanan. Wan, balasang ko. Numalagit mo pa, iti panagtrabaho tayo iti project site. Iti agmulmula tayo iti aba. Makasarsaritam ni Rodora. Ngampulos, adyak makita. No pa'y kasta, makita kang aggargaraw iti ti aba. Ama imulmula iti daga. Nagsidaawak iti nakitak. Ngamjak lain padlawkan ka. Kat amuklatan ani Rodora dayjay. Nana. Kabayatan ti kaaddam iti syudad. Nagpadlaw kanyak ni Rodora. Ngam di na kayat ti agpakita. auntie, Pudno dayta, Edmara. Amuyo ka di. Akabayatan ti kaaddam iti grupo ni Don Marcos, Edmar. Ni Rodora ti kadkadwak iti balay nga oray jak makita. Anya, Madlaw ko lang adda no makitak isagad nga gargarawa. Anak kadaldalos ti balay. Anak kaluton iti makana. Ilutlutuan nak. Idasaran nakpay.
Nana. Makitaklatan nga agtatapaw ti bandihado kanda tumapay. Ta syempre, jak makita nga igaman na. Dagiti plato ti makitkitak. Nupay kasta sa anak ang nagputeng. Taamok ani Rodora ti katuak. Daragsakak pa ikiti. Pauray maysan akararwa. Amo naklagta atulungan. Nana. Kinapudno na, dita balay na. Imunagak dita, kat kinasarita. Kinid daw kong agparangkom kat pinatgandak. Auntie Lumen, Wan Edmar, nagpakita. Ngam, agsangsangit. Kasta unay aliday na. Kat kuna na ano mabalin, di na kayat ti pumanaw. kasta ti kunana. Wan baro. Maawatak, akas laada di na mapanawan. Ngam panagkunak, kat talaga napanan. Itirumbang apakaikarian na. Auntie, Pimanawan. Isuasan pa yun ang makita pa. Anya matan. Nagsaor ni Rodora. Apay asa na nagpakita kanyak. Apay. Basag. Nalabit anapanan iti talaga apapanan na. Isuasaan tayon ang makita na itulugtan ni Dolores dito ibalayda. Nakasaritak matan ti inana. Abantayan na kumapay ni Dolores. dito yak pa auntie. Jak mabalin na panawan ni Dolores. Alawan. Sige, makamu ka barok. Agsubliak nga rodan ija istora. Ni manang insyang ti adda ijay. Sige auntie. Makamu ka nga rodan ka ni Dolores. Atoy Dolores, uminom ka pa iti danom. Madlaw akas laki mapsot ka. Agyaman Sir Edmar. Agi na nakapay laeng. Sige lang, sir. Kabaala akong tibagi. Mabalin mong timapan. Nataktakan ka po kanyak. Saan? Di ka panawan. Amok ka sa pulang nak. Isuasaan ka panawan. Sir Edmar. Agi na nakapay laeng. Agsarita tanto inton madamdama. Agyaman ak nga rod. No din ak panawat, Sir Edmar. Kasta gayam. Piman mat nga raw ni Dolores. Kasta unay asang sangit na. Wen nga rod manang. Agkapsot pa'y itayan Iso nga intulod medyo balayda. Tapno makainan Uray asino mat siguro Ay, makonsensya ak pa'y kitdain. Gaputa siya ti mo na anang ipadamag kankwana. Iti may papankin ni Rodora. Ay, Jakmat ni namnama akas diya iti mapasama kankwana. saan abalen? Tamayat siguro tirik na ita. Kan adamot ni Edmar. Kastamot ti ina ni Dolores. Amang bambantay kan kuana. Ay, pakawanan naklumain. Jakmat na lapdan ti dilak. Saan abale madang? Mabalin akas di siguro ti wagas. Tapno maamuan ni Dolores ti pudnaw. Ay baga, oras mo, magsapos. Nakaumay ka man dito yung police station. Ay, adalaga garaag, agatangan dito'y ilesar. Ken pambarak, asarong karan kayo dito. Pagyamanan mi nga no kasta. Ngam, awan ita ni Edmar. Idi kalman pailaan na panday di purok berde. Intulod na ni Dolores. Dolores. Wen, mga sabas. Dolores. Ti kadigayem ni Rodora, nga agad adal ije syudad. Iso, Ay, simang gaya man, sir. mamuyo gaya mga sabas. Wen,
Kaputa ka na yun idi nga istoryaan kanyak ni Rodora. At igayim na kit agad adal ijay syudad. Ano kasta? Kanayon nyo di ang makita ni Rodora? Wan hipay. Amin ang mapaspasama kadagiti ipatpatag na itibiyag is istoryaan na kanyak. Kada kami kanibakit ko. Kasta gayam. Wan. Kinapudno namang sabas. Nakita ko ni Rodora. Nagparang mismo dito yung police station. Nagpakita kanya. Kinasarita na. Ay, kasta ka di hipay. Wen, Ay, hindi na mo medyo agama ka. Gaputaan mo kamay sa akararwa. Ngam, naiturid ko. Nakita, tiro ka na. Nagpintas gaya. pudno day tahipay. Ay, alang araw. Nagpakadak man ta, mapanak man ije purok berde. Kaya't ko, makita ni Dolores. Kumusta ka niyo? Nasaya at metanay kanta iti gundaway ngag sarita. Papa, Ngam, dagiti pulis. Nakabantay latta kadata. jak kayat dito papa. Sana mabalin ang mabulok tayo dito Iho, Basol ni Edmar dito wan. Pudno dayta. Agin lalaing dayjay at tao. Ngam, di kagdanag iho. Agdan tulad tagundaway na. Papa, Basta timakunag. Di ka nag-arami diti ba nag-apakaibarbar tolinaam. Aguray tayo tulang. Tadan tumatlaw daw dagita pulis. wan papa. Ngam, tirigat na iho. Awan ti makatulong kada tayo. Gaputa amin na namnamag ang makatulong kada tayo. Ti malikodan. Gaputaging gaita, awan pa iti si marong karakanyak ditoy. Papa, Nupay kasta. Saan tayo amawan ni tinamnama? Nalpasan ti oras, ti panagtungtong yo. Ha? Ala, isubliidan iti salda. Yes, sir. Yes, sir. Sige iyo. Agsarita tanto manan iti sabale ang mundawan. Charlie. Maawatak ti panagsarasarita yu itay nga agama. anya ko ma. Anya ko ma ti bibiyang mo, ha? Ti may baga. Saan kayo nga garamit pa iti sa bali pa'y abasulyo? Nainayunan nyo lang ti kaso yo. Nang runakan ka. Awan bibiyang ko iti dayta. Charlie. Sayang ti biyag mo dito irabaw ti daga. Inusar mo iti kinadakas. Anya? Agbalbaliw kan. Tapnusan naman nayunan ti basol mo. Nalastog ka, tadda ka di terwar ti rehas. Addakan ka. No di mo kaya ti agbalbaliw. Di saan? Total biyag mo dayta. Sige. Agsingsingpat ka. Tibwisit a pulis. Kunamlano awan aramid na amadi. Amok tupay matlang nga ado ti anomalyada. Boss Charlie! Boss! Peste. Nauma ako dito pagbalodan. Ay, boss! Kaya't kunti makarwar. Siya ni Tata Masabas, Dolores. Kaya't ka makita. Iso nga imayak dito'y purokyaw. Tata Sabas. Sige. Rumuarak pa'y Dolores. Tata Sabas. Agpariirak labiit iti paraangan. Agsarsarita kayo pa'y laeng. Sige, Idmar, Barok. Agam amo kayo gayam adwa. Tata. Wen palasang ko. Namuak ni Hepe asim magpatkan manipod syudad.
Iswa dinagdagos ko timay. Tata, Gayem me kanibakat ko ni Rodora. no kasta. Da kayo tay na istorya kanyak ni Sir Edmar. Tinang tulong idi kag ni Rodora. Wan. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwain na dinggen, dagiti pitulangan na paset. Tinobela tayo na pauluan. Rodora! Shoutout manan kini Austin Taguba, kini Butirog Turugi, salamat din kay Panang Tartarabay, kadagiti na dumaduma at dramami. God bless.